He kaupapa ka kai ngā kaunuitia e tere a ngā kaumātua, ko te hui ngā kapahaka o Taikura tērā ka tū I ia tau. No te mutunga wiki nei ka tū te kaupapa whakarewa ngā kau nei ki te papa tongarewa I te whanganui a Tara. Ai piri atu a Irena Smith ki ona Pākeke o te hokowhitu atu. I tēnei tau motu hake, ara I te tau ono te kau, mai anō I te hinganga o tō rātau rangatira whakamiharo o Tuini Ngāwai. Mai te ākau o Tokomaru ki te whanganui a Tara. E kawea nei te aroha me ngā waiata I titoa e Tuini Ngāwai, me ngoi pe whairangi. Ka mau mai kukunei, tara ongo katoa te ao. E tahi o ngā waiata rānu, roa mua rānu. Koira te paina ki ao. Tēnei tau, e ono te koutou mai te matenga o Nene Tuini. Kua haere te wāne. Ai. Engari, kei te haere tunu ngā waiata. Mō tēnei morehu kuia o te hokowhitu atu, e kore tonu ngā maharatanga mō tōna kōka a Tuini, e warewaretia. I poipoi e I aku nei tamariki. Ngā me Pākeke. Ka pā te mate, ka mate o rātou taringa, ka aha noi ho, ka hara mai, ka karakia. Ka pai noi o. Mā te prakatihi, ka mau, he whakakipakipa te ngākau, e koe tonu ai te hine ngaro. A whanaungatanga, he whakangahau. Whakangahau te iwi, whānui o Aotearoa. E whakangahau I roto ngā waiata. I tuatu tēnā, ko te mea nui ke, ko te whakakotahi a tātou. Ko ngā kupu me ngā rangi, kua horapa ki te ao. He pai ke atu tātou waiata ngā waiata nei. Nā te mea, he nui ngā tāngata mōhio ki ngā waiata nei. Ko porau koa, ko hamo te wahine koa. Ko tahu koa, ko hamo te wahine koa. E tui nei ngā hononga whakapapa. What do you look forward to the most? Getting off stage, I think. It's lovely to be up there and doing it all together, but I think completing the kaupapa is always a good feeling. E kōrero tuku iho, kai roto e ngā waiata. Waiata coming out of that period is that we start to talk about the war, but we also start to see a change in the language that's being used. Kua hikina te wero, ko te tauira o te oranga tangata, oranga wairua, koia kei a te reanga Pākeke nei. Irena Smith, Te Karere.